Litukulia lero omo women representative we county ya Kisii Omoskedoris Donya Aburi nigo aomerana na abangina gose abasubati bali balense ye miaka 15 kurende nigo barabaibuli igo bomerana ase chiabisi imeyo mocho bosongo litukulia lero unenchire moyo konyorobo semia nabo igo kwegeriwa chinchira chyo kuendelera kwerenda gukwana chinga kicho nigo bakwanira amangana anena ali abalengete nabo igo emechandeli bagwetera chinga kibagenderete kolera abana nabarabo koba abana inse ye miaka 15 nabo igo nigo bakwanira okubulia usinigo bakubulia okokonya usinigo basaba obokonyi kurwa sabarai kubasira unenchira ya moyo kwenekya nganko genderera bale na masomabo nonya batigirete nchira no tokumanyi wono muri kyoito Daniel Ontere asa mariga manene abana baiga babwata abana nabande bebwatrenity bare bemyaka meke nigo basanga igoro yalia baetera nesa bali abo yokonyora abana. After kupata mtoto, of course sikupata support kutoka kwa huyo boy mwenye alinipea mtoto, and mom aliamua tu ku take responsibility of my child. So I was requesting Mama County Doris Donya Toto if he can give me support and to pursue my education. I'm in Form 3, so nilienda Form 4 and I need support. I need a lot of support. It was last year December wakati nilishika mimba. Of course I didn't know nilishika hiyo mimba. So this year around February ndo nilijua. I told my mom, venye niliambia baba mtoto alikataa akaniblock na hatujaiongea. Mimi nilifanywa SSS 2 weeks ago, hata sijapona. Mimi naomba Mama County anisaidie, hata pesa sina, wazazi wangu hawajiwezi, hata sina maziwa, diapers, nilifanya grade 9. Sense mwende balia bebwa Trinity boigo niko baro nkwana yabo bosyo bo mu women rep we county ya Kisii abange barolekana ko babado no kugania gukwiranira masomo. I am from grade 9. I am 15 years old. It was just a mistake. I did not want to do this. Asigi karo ekyo kyalingete ko ba obose migoro yobogima ubuya bogwetanga bwo sebinyinyi binyemuryo na kwerenda ngoboigo batebigwa aya kubwatia tuweze kulearn from our mistakes pale ambapo tulikosea, let us correct, si ndio? Si imetendeka kufikia saa hii, but haimaanishi ni mwisho wa maisha, ni mwisho wa masomo, ni mwisho wa kusoma. Let us learn, tukubali pale ambapo tulikosea na tubadilishe ili mtoto wa pili, wa tatu wasiweze kutokea. Sawa sawa. Na iwapo uko na shida, reach out to mtu akusaidie. Asense mwe ayo moske Donya nigakwanira obuya bwa bana baiga kwerikia ase chikosi ao na balia bali ase skuru cyoboroso kuiranirira asikiribu na ikiyoka na kyokera abakonye kwebanga na bana babo boigo basigeta kwerikia asomurubiri muya buwenia bwe serikali na gutumeka chinchira chekerero cyo kubangoro iboro. Wasichana kama saa yuko na mtoto, please ende ufanye family planning. Mnanisikia? Yule wa kwanza akiingia, wa pili kuingia ni rahisi sana kushinda yule wa kwanza. Korengana na Donya komentakana kwebikorebi ngo bwatekana ni chimbwa cyo kwengerwa kwa bana bake ukurara asigasi kwegati ya bwatani abo benete ko ba asomo stali bosyo kubirwania ukobao kwebikore bya maki asabana basalirie ukogambwa egenka kwebinebi no gwitinyana kwebina bya bana baigase bigambero negati yali agendere kwirira ayega kwenekigwa urira oteba werure kubasira na gwechakia na indoboya kero umuntu kare kogenda kore gasyaye abantu bayigwa basacha babago tibonga abana gogo tibonga igoko bwatu kwa butoru amangana yera tokonya kwa abana banda malito mba ko irorere bakobanga ekyagero ndeta yota yete ku butoru
So ese koba asenaro monto ora tingu kabiso tingu igubororo na liora tigo sali abana okwa bwana iro tingu proper na ndo tingu because abana aba they are suffering omwana obwato omwana alafu matebe omungno yo kwanira ingiketalie kebe noko omwana obolito omwana omusinini alafu ayabona nole para ogotara ayabona ibintu byabo byonsi birebya nkuru baterega taseni kya gatembe kuriga se kaunti ya Kisii litrene nguru kwa Daniel Wontiri.